libre at transportasyon dagiti pasyente at dumalan ti dialysis, chemo ken radiotherapy mga idol. At man iti damag lokal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Idol Bernard, please come in. Yes, Idol Lawrence, libre at transportasyon. Dagiti pasyente, adumalan iti dialysis, chemo, ken kasapay radiotherapy. Dito iti kaligagom ni board member Hanson Chua. Kadwa kadigiti miyembro iti Sangguniang Panlalawigan, kadigiti nga Gundaway. Isat gapunan no kasbilang tamaikan iti nananay nga importansya daytoy ket dakkel nga tulong kadigiti kakailyan nang nangruna kadigiti masakasakit. Iban na namin hindi nga title na free transportation para di diabetic and cancer patients. Saka hindi madapat hearing nagsuggest na which we will accept and we will amend to. Di ba nga na ganun to is free transportation for dialysis, chemo, and radiotherapy. Kasi di ito ipailang po kasi narigat nga golfer namin. So mesa-mesa, kitain tayo, no kaya pa ilang, ag-improve tayo manin, ag-9 tayo yung servisyo. Ngayon, tirugi na namin talaga dito, isupay lang. Aga na tayo pa ilang di free transportation para dialysis, chemotherapy, and radiotherapy. So far, kadito yung nga kadwan dagiti imay, dagiti hospital, dagiti MING, or dagiti LGU, they are supportive of the idea. The question lang namin talaga is how do we do it? The idea, the ordinance, yes, that's good. Ngayon, kadwan dagiti nag-question is in IRR. So, implementing rules and regulations, iso na hindi naging ng suggestion, which is not transmit unless to the meeting in the future rin. At least na ipagpagad namin and ma-formulate sakbay nga mga implementar dito yung apo. So far, naragsak namin amin. Interesado namin, ako na nga makatulong nga talaga. Nila question no kasano tayo nga pamayan. At damit naging munisipyo nga ububrahin na dito yun. Tila pamayandan kon makikoordinate ti probinsya. At damit naging munisipyo nga tapay na ububrahin, him ko na dakit nga ubrahin. So no ubrahin na rin dito, hindi coordinate na probinsya. So it will be a bayanihan effort. At itinulong ti aming nga ili ken ti probinsya. At dito tiget tayo ngamin kumapo at sangsang kami sa tayo amin nga itinulong. Ipaseti pa nagsarita ni board member Hanson Chua. No malagip ket digiti pasyente nga kalikagong madaan kuma iti transportasyon nang nangruna iti panakaidalan da iti dialysis, iti chemotherapy ken kasapa iti radiotherapy. Ano sa dino ket digiti interong probinsya ti Ilocos Norte. Excuse me. Iti maadaan iti kastoy ko mga serbisyo. Kaya malagip nga ada digiti daduma winagundaway nga pabayadan dapay iti panagusar iti ambulansya no kas pagarigan ada digiti emergency cases nga mapaspasamak iti nagudumang ili. Damag manipod iti Sangguniang Panlalawigan para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Katak RMN.